ya chagwa te yen dia nergon dia dienten ate roñ mu goro balad ko roñ balad chan lad go kwida kon ji Ethiopia lade je go kwi dunien war daga South Sudan specifically ne den ko kum inshallah yo ke pad min inshallah yo cha gor de lad go gwam mi chuo bad ko ngode led dor kajeni riani roy go kwide kana goro te me de larten ala kon ci international boundaries chicken kon be limit ko bran charatup mite me guji yero go top kon char kon ba wi mondo dien kayten to winde ko ken ke Ukraine ke Israel ke Russia ko wi dialon ko ken wo ka America ci de le medo ramme da morum te gego du gamme de randwal ke lat ko doro ko bayi jogi e jiran kwa ka no mo tele lot no roji ko waydo dien ci citizenship du chayar ko kon insecurity dun ko ne affect directly kon ji gambel ya man de tini ti ken yam ano yen wore ke yen ji ayu basically yen wore lo ko yen ter koray uto ala yen ter yen kor lawo gor yeno bia wey rwaj bia roje jiaga log yen mo bia ger ke ter yen kor lawo yen do ko rawo ton ko gol ter yen kor la gor yeno bia wey bia rwaj ke ter yen kor lawo yen do ko yen tien capacity tien ka human resource murong ko de yen wich de yen kap ko kor ka de yen rwaj bo lod yoro keje dunon kor ter yen ne la gor yeno bia wake up bia wich bia kan bia rwaj bia roñ mi je bia gol la kon china budwal ka la tuka ko ibana kut kon war ngwan long man wun dit la wud dit gweje ko de ci gar ma tot ndi riune no ngwan china dwal roy ko ci ko ci dit ba ci jam roy pal gejam ko yena mo wo yena dwal de ci agoro bia way kan chwaga nek ba ko ngwan ter ju yen nek yen ka nek yebo we are my de ka we are my dun a waste of human resource namala rajede it been a long time. It has been a long time and me go je de right tin charan lana gorpo but can't right tin baroy dil and go rotam baroy tin o kone retin da nanti de la jiwe to ken lan wore kan kon de return and jagui ga gwam bar no gui goro de yer dur yalla ka ta la roy ke ye wono ko kwar kunu kwar de ni gweje de yen dol tin de yeru tej rawde ta anter yen kor manonen michi yeran kep ki ci yen poiran ci yen jek ta la yen alel geje chene gweje gwa pucha tungwan ti jek tungwan chagalet ki ye cha gad wang cha ngulel cha koroy tin bo but jin bu der kore ka der tele gwa be nang tin ci der bu kore ka der en time ta god jale gede ta tan kan bin wejima jero mu ne dum wan men gad South Sudan ko kien wona ka doru shala madi meta ka border numli te ka dol ti je ka katin te ngaje te logo ci kan cha mundien kan obdien na kan ay wo nuore to kujimet ala on tam ta mu yerun destroy be destroy no South Sudan is tun wan ko general malare jenen e kora ka jang ke general magoro ba South Sudan right ramode ci goro no ba win ke goro no ba fail ko chen gal waga me mishiran we kora gan wore changa jene no no kum chande o kwide ida da na kono she marakel ke mi che banda jo ra de jende banwich
chen men jang chen do ku ram rajin ka changa ni kan general jan ti kan rajin no ka bo kan gad wang kan tejbo ti ne na je medan shawo ka ke ria ti ka bori chia wi jan chia kan but tele ti chen en mi chia wang which is mogwa but mela di ne keleb dun jagalo ko tok bala na mi chien goru ku me chien goru jiter yen kor nyi yen ga dor mu do dien okay chwa gad yi ken west bank ke very important ka family ni ken tamo kon chana emotional chinar le charab na yi ken palpi gwe yen mo de yen jedu gwe ci yen ga nor tan chalo shu gwar tan wi ne ko ken kan jeral te feel ti de rajin rudien loide led ko nen kana liukul they are losing their very important comrades but la gorob na de training kan tarije na rudin ngitin bana ngi humanity kan international laws kan ta ko ken dian changam ngone bel na nyur ba na ngi chang tele shai no mo goro de yen latin ngai je panchi ende braro pen libiaro ke criticize but goro je de yen latin ke pin ko ndam gwa ji do de lar min ci me nge yela bab ke yenda ma chajin ko goro de yen wotun de yen wode yero nge de yero organize gwa de yen char de yen ko gwa gweje de gwa ke che mu wajen no gweje ba tar yi gan bang men do dien yen dun ko ru ci to me chang tan chalelen chanek commissioner en cha kwanyo kuma kana nokolo o to gob na la rodin ni ke meje to tele mi cho gor ke bet bang bet kana nok puj ram me te kwi ram mu gwanter o di nak di na ko la freedom fighting chireke lani char ko jin mi ci char tem goro le di char ci intention du char mi ci tem ala jenante gomo bi job ko di goro bi char bo intention du ci ngade du the main goal ki ci o bi jene bi job pado bi char wo mi jam ken char chup ci bi job ajen tade menin korbo ko mitere kor chunka ko gori chondu aramate de do bo ma pen wonen ibna loro ma gang dwero ano di nak chi dwer ke ji ko di chi purpose ke ji bi nak bad wo di chero la de do pen ji wonen bi chuong ke bi loro bi jek gang dwer chero ko bo mi chi moy ko bot e cha week chi de nak bo chi de nyaaj mi chi jek jen chero ko mi really freedom fighter chi liaran chi celebrate ko di chi ngadi ci golu hono wiran nak golu no bu chuong bi jek bne ku jagalor barama gang dwer ko nega ji bro yi gang ke bi yi nak bachang bi nak shi intention du ko jin gor ni chuong e jella dro niammo ko gang dwer da fo baran mi chanak kina de jomno ko babur de bayumulet na moy ci mo ni kon pañ kon ro da kon non conflict ke yen ko dunda yen conflict gweje chi ngada mugwa ngai je pain court rede ka ngane dong de ni jog ngane dong shigi jukum ten ji party ka ban ngane ko kne kun goro be akoron tet be right ka na motale je ko kon medan meje to ko rol bintio ka dur mi shal ga lo ma jo shini ri ngwan kai nyala long I'm very sure chaba mal to chaba men nyok yimi nyok ko shini ri ngwan kai nyal ya na me ala jin mu goro bu wej bir waj te garaw ke diok te la gori bi consider number 1 ala win mon ko je ngudi ji goro je bitit ci dem na di al lat ke tin te tuok to nin tam evidence ni kien ko agwe ji win mon nan america chanan wang de jen embassy ne te ka South Sudan ka CIA ngaje South Sudan more than Salva Kiir ten tuok ka South Sudan daily lañ ne point Salva Kiir ka ngay dien maktab AU jente ka Addis Ababa jeng Gambel jeng ko tagalo na mo ba nang mo wa ta mo nang ba wo nyod yu mo ko ne ni ne ka top information ko le ga ka ne ko office ne ka AU ne ka AU ka ka gad
rom ka America embassy because when you dividend ni kan tine de kan go ro boy ruwain tlat kan ganti tan na kan na ga yene therefore jin goro chibo gwai international community we never mu goro boy number 2 ne gutun kula goro be free chi ba goro bi ka tikade to mi jagaji bi ngaji ne ten teri chondien la ji we dun chi South Sudan bi ngaji nen nokani bi make sure nokani chen te mission ne tene ya kebne ka ko which is very good te dol to chen en muroj which is a credit mugwa chen would core commissioner dunga ko mundan a leader rointe la de kan dial they make sense la would nan mala rana piedga DJI o de kan pied is a leader gwe te dia la to kan ko civil donc che di che longa ku control rointe la roje la core gweje no mo raw mon dio di nda strategy du jira man chalo la dor strategy du to roy duten de tante recorded society chirke kene den tere chirke kanyal alawo nyal meregje yenta society ke padin la kana rek ni nyal wich hali kala nyal do tan bro present ke je lete ledi kan bi nyal no ko jom ya chawo bar kan model jena model lado lan I don't care ba we ga lo giran we ran we ngaje oroye ke shu we do den tele mi yara ka citizenship da tele dor me yara there na idea de tup de tup de right ku yere tra chiro mi de right ku South African right de right ku we do den chi problem no mo na ma ngaje chen wore cha ka affect mentally himalaga chwal ge refugee gambel but I'm not part of those big victims. I remember me dan take a wurmi me did mi shale poroj yo kono wo ga dol jale ke t-shirt me tutur rek ma charten wo ga dol me krewit ka gambel awri de gade ken jel ga kel gan mariro te kan na ko de ba wo ru jiran so Sudan me te rek ma chartur de nyamdu ma benene be ja jo ngiro riro yo we cha jo t-shirt me ni jaga wo ger ka we ten larit anu cha yudan cha jo kondi dum ta dum jele jin ko wi juru mishar yalla dinga cha de jo riro rek ma char yang ti ka Ethiopia body ni support chero ko Isaiah Afwerki jing ti ka Ethiopia body support tele mi jere ka citizenship ideology de menjal ge jamu no go di support ngulare yang geran t-shirt ngu ti wi de ten ngu wo cha woloide yoro read ntego mo gore ja bana tan nguk dor mu ko ge jini shang la di la jini pau mbo kon pino bana rwai ni de kon ne kon loga ka ki chere de kon tu bu ka pin ka dwal dit thank you